نویسکار و دیروکناس برادۆست میتانی دەربارەی ناسکردنا زمانی کوردی ناوا دەستورە سووریەدا خەوی برادۆست میتانیانی زمان کۆ ناسکردنا زمانی کوردی نەتەنێ گاوەک چاندیە لێ ناسکردنێک دەستوری و سیاسیە هەبوونا گەلی کورد و مافێ و یەنەتەوەی یێڕەوایە. میتانی دیار کرد و قبولکردنا زمانی کوردی دە دەستورە سووریەدا دێ بە گاوا ئاساسی بەرباوەکردنا سووریەک دەموکراتیک ئاپرەنگ کۆ مافێ هەموو پێکهاتەی نوێ بپارێزە. گۆزمانینا نەوێ ئەریکردن بەناسین پێی نەوێ داین ئەو نەتەوەی بەر قڕکردنەوەی بەر حەلاندنەوەی بەر تەنەکردنەوەی وی بەر هەلوەستین خراپ ئەجعالی دەسلاتدارە ئەرێها کە ڕاستە بێژن مڵەتی کوردەیە و زمانی کوردی هەیە دەبێت ئەو زمانی کوردی وەرێ سەپینیکردن دەستورێدا یا هەریگرن دەستورە نەتەوە زاگۆنەکە ئەریکردنا مافەی نەتەوە دەهندوری وڵاتێکیدا ڕاستە مڵەتی کورد لە گۆر نەریناوە خودیوێ چاندێ خودیوێ ڕۆڵی خودیوی زمانیە گەرەکە دەستورەکە گشتیدا ئەو زمان وەرێ ئەریکردن وەرێ بەناسینکردن وەرێ ئاعتیرافکردن ji ber yê herîgirin av zimana çimanê ji ber wext ego zimanê gelê Kurd û çi zimanê miletê heye jî di destûra de werê sepînkirin macîkirin tespîtkirin ev nîşana got nasnama vî netewî tê sepînkirin tê isbatkirin di vî wî de wextê got di destûrê de hata erêkirin ev nîşana got erêkirinek siyasî jî erêkirina siyasî ji vî miletê hara îd ev miletê ha wê bi navê xwe bi keseyeta xwe be wê bibe xwedî rol û xwedî cih derê veberna welatê Sûrî de bi taybet Rojavayê Kurdistanê û bigiştî lê ji me tê xwestin وەکە گەلێ کورد ئەم هەمووچک bi taybet tevger û saziyê rojnamerî û civaknasî û aborînas em bibin yek û yekîtiya gelê Kurd yek rêziya mala Kurd herî giring em zimanê Kurdî dikevin. Wextê em tev de nebine yek hêzal pişta zimanê Kurdî û hêzal pişta derbazkirina wê destûrê de wê negele Kurd bê. Bila em bercewendî xwe taybet biranî min bi taybet bêhtir ji tevgera siyasî bêjin. Em bercewendî xwe netewî biranî min em ya netewî bikin û em bibin hêz pişta zimanê xwe ji ber xatir ev zimanê ha armanca me tev dabê ya me bê ya wa bê hemû kesî bê got ev ziman bikevê berlem bikevê destûrê de û di destûrê derûnê ji bo xatir got îda pêş destûrê derûnişt û ev ziman îdê bê berleman îdê bê hikûmetê îdê bê saziya îdê bê gelê Kurd îdê bê pirdê wî da. Wextê got di destûrê de